Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Pelong Kamilim Youth Congress ya Kamilim Assembly Youth Congress Convention ban pensung tu ya kisamla syapang ke politics bad ya kejing deko terikam jong sarkar MDA kabelalam khamat da keseng NPP. Hakani kesengila don lau MTC kani kathan ba Roni V Lingdo haringkan uwe na kitu khatrang ba keseng Congress uba Erwin K Sutengah. Ugertong ke Congress na East Shillong constituency uba Manul Badwar bad uba Robert Kongwir uba day udkhot keseng. Haba ajin kren ha kate gijing lang uba Roni V Lingdo ulaja umman. Haba ulakan mai gijing kenok lam ner ha kisnem ki bladem. Haki kato kat ningut kiri pat ba ki belong ula penut da kepisah sorkar bante yena ka bentala ka kemi. Dai hang ni ba uba Roni ulaong bagi kemi kalaong em kun wat chin kepisah kinong melni ban chna yeng yenga. Em kun wat sim kepisah nang melem bentai ngena kemi joma ka onta lai kita yang urani lali tawye me ka kemi mata mano batai bisa pi jingnya tip lam joma ka konsen joma ka kuat kada kumasya kini kesini na kamte yengi ki pa joma kamte yeng kemi jonga dak spa dak hok jo pi pa bishar mata anubati pi biawan reski bayap ime jonga kublai sibol pi kemi jonga kshong ye makumno na kuat kaman sim idon hame pansakriyo bangsa sitom namta jo pi pa ndai bantu panthem taka bahar jo bahar jo pi maaf ya nomor bang hikmah ini keren jogi em kon sitam karu namkwa daka pisa jogi nomelep nomelem kici depi bangsa kriya ki mdayanga ka kme jonga ka keren mata ngane kadona bne tidak maaf Ida nang nem sokomen nayo ki lapanya na Delhi ban na Podispur gawati layo banya jalala jong dakumta lena ya sunan badwasam ya bishar ba mo pi pa ba ken sawan pan bi ya pi menta teng bang ya pi kita barokai hangnon ya sat mano ban ya sat hayeng dorbar tawan dakinong tawan yano pinjet kasangi pinjet kumongong ya pi ngidan tanglengot MP laingot niya persiap dan basngap handai ka seng kongres nya sakio handai mentah habang itulat ro haluk sabah ngidon kembar nruk hongut TMP hapo luk sabah kemut nai sim malumala nilai dan kembasis pak duna sis patam kedi katang yap sutu kai ka politics kai ka sensar khadar mentah kamdai taisan hajar mdai blanket itu imla banian persiap ya kita jing thombor jong kicela yap ya sutu mentan di iba I samla Robert Kongwir kadwai laki kon samla jongi pia trot ka tersim jong pi ban penang besar ki kon pi kwa begini ka kam ka jam mobian klaim policy terikam nang no nio kita nyap soto te pegmenta hapo jela megle jongi hot ki ong ka kongres pinle ayu mdon Malaysia Along kipa pet mdan kami le election show. Kipa pet na kongres mdan kami le election show. Habiana. Ngai yang na ba pon na pdan joki kipa pet ki saram lut kentup na lem kra sejak Pak Manuel Badwa. Nama lem lada pi penjat ma pi yang telami kongres MLA. Kisno ba alami. Are hadian sosnam hele election biang. Kiba banyak ke NPP, kicau kibre menta lepen kesan ke NPP dan menakan ni pom lengkap dengan perkesan. Pensiun ni aku minta kibre. Ingin yang baik akan orang melajak. Balik ni soto bakadai kene ka seng
kebang ngin yok kejeng singan kejengnya dah. Ya lah dia tu terakhir ni sumar di Kipang si Singapura, tambah yuk so tu kena meraam si Singapura tu kena angtia. Jadi asyik terakhir nak kata dah veterinary hospital ke Kambiang, dan ke civil hospital pat lalu ke mau Jakarta CR. Shulong bersulit bu ang tu show up, lada tahu ban jam nak jam, lada tahu ban jam tem lali isu. Terperkat ke jing du jong ke protek jong ke jing ke imlang salang jungi haduk kan no. Kepisah kepada benlet kita ki Jakarta hospital ki ba ki ba bahai ban ai ke sumar ke ba khambha kim la ban le. Ki thiet udawai. Balasa satan lai banai. Ki pen poi si hospital go pher. Da fidi ke dawai sarkar ki ongrim ju jam syu. Namal dawai pula expire sudah te. Ubang terai kam syu. Dalah hadin kinle kumno kin pelang yang itu dawai barokai ki ong kin thang mo. Kitang ke pisah jungi. Deki pau kurur ki pendep. Kinong bat baga sumar ke sukher kimla banle. Kajing deko ka de hang taken. Namar baki dan kita ki priu ki basyong ha suki ki balesi ki kwa tang ban kamai ngaling ong de ba kwa ban kamai. Lada fi kwa ban kamai manu bang kwa ban kamai baro khat nge kwa ban kamai. Dene ki syong ha suki da si ban bam sam bam ke pisah jong patba. Kum ke kongres mentangi la da yong si syahir tu si sin begini pendet bahano. Ya ke ba long ha kani ke perthai jungi mentah. Deki pau hajar crore ke pisah jong ke Meghalaya ka satu. Ban kalat syurut, ban ngimyo ban krom bahai kita ki khajna ki ba paka. MLA jong pi. Uba presiden jong bala ula kentai jo presiden la jong ba bantai dor lengdo. Uba bantai dor wong kumno wong latar wayang san crore. Bangan rongno sia ke parti NPP. Uba hamlat wong kumno kino kersang ki jong naki ong bangadon kamban rung sia ke NPP. Tekano ke pisah kelarong tep ya kelima pi bakhabia jan coba Bakam jan kaya kasam coba hamlet. Ni das kau sebut mensema tak hamlet mo. Presiden jauh uang san crore. Hamlet mo. Ani badawa kinong kersan. Tayo pisah kinong kersan na ya pisah hamlet na. Ya PI san hajar. Nagato ko fokus kenal. Kampang ini kapsor berkisar ki omba banyarap iki samla banyarap iki long kebe. Bakin penhek kamai siu san hajar. Yoba bantai dor terwasan crore. Kador jong pikat no artengka nyo pusan naya anyo pulai naya sisngi. Kisim pada dekaram si hajar san 4 crore ban ai kata pisai pi. Kenang ba kisorkar ki bawan kinang tron. Kisorkar ki bawan kinang kitram. Berhabakut kin sayo kerkop makikinong pi ya ai pisai pi kini kimla le ai ki hapan siuram penban hanre karam mano pemanra kawan ra ka sarkar MDA John Konrad.